Pozdrav ljudi, danas snimamo Standoff 2, dugo ga nismo snimali, ja sam dobio novi okvir, nova pozadina, novi level 55. I danas ćemo probati da dođemo na 56. level, da osvojimo ovu kutiju. A sad se mi odmah bacamo na igru. Evo uzimamo ovo i sad idemo. Evo ga mapa igramo. Idemo u žute. Evo gutimo do 2-1. A mi radimo nešto. Mislim da ovaj tu se zove Simu. Ajmo vidjeti koji je ovaj level. 123. level. On kida sigurno sada. A nema niti jedan ovaj Alile s jevojicom tenka gubi. Samo ovo igra. A mi sutra ću isto izbaciti video kako igram Standoff. Evo ga 2 sata i 36 minute. Ne znam kad će da izađe ovaj video. A možda ne izađe ako mi se ne svidi. 1-1. No koji je ovo mačka level. 13 level. Ubi ga mačka. Ja sada kreće game. Evo uzimam ovo i ocenite mi obavezno skin. Evo pištolja skin. Ne se sviđa. Od ovoga isto mi se posviđa. Ali mi od pištolja ljepši. Ljubi me. Ima se skinka ja. Ne mogu ljudi. Ja kad igram Standoff ize ruke previše u znoje. Odmah meni. No. Anati ga. I sad ću ga ubiti. Ma neki osjeća da ću ga ubiti. Vrte se u krug. Anati ga. Ovo ga nije primijetio. Evo ljudi, s menom su tu moje mačke. Ovaj pacica, šapica leži. I bacili su flash. Ok, ubio sam ga. Ubili me. Kako me ubija? Zašto sam ih sleđa? Znači nisam dugo snima Standoff 2. Ja sam jučer igra. A nisam nikoga snima i nisam ni dugo ni igra. Jučer nisam se sjetio da ga snimim. Bio sam zauzet. Bacam bombu majmuni. Nemoj, brate, ruke mi znujne. Koji on level. Siguran već od mene vidim već. 106. On igra Aliles. I Comtek. Ili Comtek, kako mi kažete ih. Ajde, ubi ga. Bravo, majstore. Što ovaj radi? On je lagano tu roka.
Bravo! Dobili smo 4-3. Next is Nako su majstori. Ljudi, danas u ovom videu želim čestitati Franki Strenji rođendan. Danas idem na rođendan. Pozvala me. Strah mi ići zadavamo. Tako je, ubio ga. Me spenčao što ima. Nemam tima samo da spest. Skin za kalaš. A ne, uzeo mi ga. Majmun. Njegov je bio bolji nego ovaj. Ruke su mi znojene. Samo jedan ostao. On je tamo. Da im flash baci. I ja sebi bacio flash. Bomb has been planted. Ubiće me. Ja sam njega ubio, dobro. Mislim već ubiće me, ostalo mi 2 healtha samo. Znači uzme neku jaču pušku. Ne! Ja sam uzeo 2 odjednom. Ne da, evo ga. Daj mi ovu pušku, što mi radite? Neće njega da sutra ubiti. Brzo zakon. Ko mu nije primijetio. Ne! Mitä sam otići u smoke? Jel me samo smoke ugušio, ne znam. Ne znam šta mi je bilo. Jel me smoke ugušio? Ste vi znali da u standoffu ne smijete puno biti u smoke, ugušit će vas. Baci kalaš. Možeš da ovaj video bude dugačak. A ja volim da mi videi budu dugački. Zato se ja i zabavim kako vama snimim. A i puno igram. Ne bi me majmuni. Ruke su mi znojne. Imam 5 kilova. Krenut sam još. Ili sam drugi ili sam treći. Pa ću vamo ti je. Ima masi da ćemo mi izgubiti. Jednostavno. Smo postali loši, jer smo na početku bili dobri. Ne znam što će sad biti.
Video traje 10 minuta. Možda budem snimio part 2 kako idem do te kutije. Na pušku. Izgubiti. Da ne možeš. Kad ova puška ovako radi, ne da pucam s onim snajperom i da lijevo desno. Ajde, trebam dobiti. Bomb has been planted. On igra s pumparicom. A i ona iz jednog hita ubija, ali je teško s njom pucat. Pazi, doću ti iz kuće. Eno je. Gubi ga, ubi. A šta radiš? Aj, brate, izgubit će me. Bomb has been defused. Aj, sam brate. 11 kilova, odličan je. Izgubit ćemo me. Više nema nade. Sad trebamo fokusirat. Ne želim da izgubim. A vidi dvojicu od jedna i kako puca. Mi smo već izgubiti. U nas nema nade. Sad izgubit ćemo. Ja sam već jedan rang, siguran sam. Dan 51. Gubili smo ljudi. A to se tiče ovog videa. Mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!